Dap. Ayo mana? Hei, yang, iwo. Yang ngono sih. Sen, yang Tengenken. Siap. Rauh Joko Dewo mangkin mriki kel ngeleboken. Ban rumaso teken lengane mangkin sampun gedhe. Rumaso mangkin itu super uyon. Hah? Jangan awak gitu. Yang main kadang wong lijol-jol yang kebunuh ingkang kalau ngaleh wong benang di jalan itu boyang. Bodawang. Tan makin Ulian madok nadone lakar. Bo madok senopati. Yang gitu sebenarnya yang ibon yang wanti-wanti ning lawa tugal di wario bara pet idewo nyen ngisi gumi ingat tengwan idewo yang mesian ngajak wo yang mesian Tanwentan awak tanwentan mana hati tiang duk tiang iwang rien ke sampun eling ngono awak sampun eling no niki Ki Kordewo gumanti dan pacang mepekayun ngelebokin sikian wo siang tanwentan Gusti sampun ponakang dicokor-cokor bakat jantusing man kayun Kordewo nang udiang dumen rauh mriki cek matur becik-becik jang kang becik-becik wow yang kang ide guna wow yang kang nganten ngarsa yang guna bakat sing ben wong entaneng guna wolakar luas jani kemu kalah serang lu kembar kadung wo meragateng semayo teken kanten wone ditu yolas bang yang guna wo yang dot kena bajang begitu yang di tukade yang mesiat kaden wo begitu yojok para pakso yojok ada na melanin wo di cengah yang wo diolas wo bang yang guna wo diolas dagingin kayun lakar ngudiang Cokori Dewo ngeroh rabi ngangen guna tulis tangane gelarang gunan ragone magyang tan wenten utama mungkin nikah kadang kentan nang raosan yakti ne rungkau karyone ambil sing dadi ngale somah nganggo guna tulis limone anggo tanda dos men wong mudem lajang liya udang ada pengliang
Hah? Udah ada pengliang? Mulai silimo ke janggo. Pangdokan di Bedundung ulipurin yaji. Aja ya cangket banget. Mungkin sepun api. Yang sepok saking Kordewo. Jadi nih syarat Kordewo ngerara. Syaratan kadang mainnya kudanya pernah namanya Guno. Kadang cengap pipes yang abo pipes. Jadi nagepes. Sampun Riki. Nyam. Nyana nanyut jinahan. Naur dulu. Silo jago kekenani Guno. Ayu Rires. Hah? Ayu Rires pamanjaya sakti. Iya. Ayu Rires. Ponakan wodo. Sing nang luwung ndak. Mungkin sudah pecah. Ayu Rires ponakan wo, diang ponakan wo sing cocok wo. Aduh, semeton mangat yang malih atap nih mungkin ada Yang sikit. napi. Kordewo ngasangipun Ayu Rires. Jelemotan wenten nang ditelonipun nen. Yani nargama yang wo kekengken, kadi bantengan yang wo, ipun nu godel. Alar Kordewo kantun rasa godel yang manah-manahin wo. Mapikayon lantas, rago pajang merabotang anggo, waluyo angin metekap. Cina pajang nyemah ngerang, tan uning ringida itu pundokang belakaro. Sagat jak pundokang dalam cepuringo bantan kentan. Ken menjani wo. Mungkin ini yang picang pemargi na becik. Mana presida kayu nido na memargi puniki. Caro wentan Ken wo. melajah Kordewo dumun nganten. Napi karyone tan peguru ke bawah utama apa kedek cina. Dan wentan kursus nganten. Ada sekolah nganten. Sejaban ning wo ning ring niko Sekolah pepelajaran singit. Dijadel. Yang karyo tanpa guru tan becik ke bawah sering jaga teh. Mencak karena kepatut ngajak rara guru. Metatruke. Napi malih pacang mempujang kepan. Dan raris. Pacang wenten baos guru. Napi keluninging sejabung angin kau. Pacang sesanoe. Men dijo yang belajar. Ori yang wo, ori yang wo. Jauh pun iki kinten genah melajah niki. Aduh. Apa di ngaji? Ya, Apa di ngaji? ciplak-ciplak dan dengar sudah. Nah, napi nih kak? Bocah ngekon. Hah? Masa tadi nak ngajak meme? Titiang sampun pasti keuning. Ipun Kordewo sani pinih alit tuh. Tukaden main yang kene. nggih. Tadi mi, tadi. Sami. Kinten sapuniki ciro nyena dosang tanah dosang. Wantah Kordewo melingih ring puri. Wanten keni antuk Kordewo ngemargiang atur titiang ni kodong kenten. Nggih. Serak lumari ini Kordewo makto masak. Napi jo arto daging arto berano jek kacau. Kelau. Nggih. Makin kaden sapuniki. Ngereroh banyak. Nggih. Yenten kantongnya mendaging. Nabi kelangin mang do banyak kenya ipun pak ikun. Sajawa. Kalau kini nyak yang nuteng raswo ben bidan kalau bayang man ngajak ibu yang bang yang dulu nah. Lengis wo di pelangkir ngane-ngane hamil. Aku do pacang rara disampuni apal. Satak rara rapi. Tuh, lelimo gen. Elah. Yang gitu, yang kal kepuri lu no na. Ingat gua na. Arisa. Datang. Nggih. Bagian. Pamit mekar jujur semua. Dua donek cing. Pantauan. Yen kemulan kae. Dojo kemu ke Wardio Puro. Lakar ngugang Wardio Puro nih. Pula suli Jumat pragat ban kae nyemat. Waduh.
sik jani. Yen sing sida wok werde pulone lak ki dewek lak. Gusti Ayu, ngetiosan pisan Gusti Ayu sane mangkin penganggene tios kelintang jegek pisan sane mangkin Gusti Ayu. Menawi teh kalintang seneng pisan sane mangkin nggih. Bi, Tiang, sing sanang. Bibi sangat bakal ngaju muku dan tiang. Jele melah tiang. Nyen ora bakal orang ngelah. Masih tua huku dan bibi ini. inggih patut Gusti Ayu. Mangkin dumun. Men kengkel ini siwale patran rakan Gusti Ayu punika sampun mangda nenten di tiang kebaos ngelam papet nak di tiang ician mangda ane ngatur Gusti Ayu sampun. Subuh Bi, subuh bakat baca tiang suratnya beli murah. Sakiwalo. Iki ngebeli Jak pragat ini kan kene benah bah. jak ngaduk sata ngganeng di tiang nak ngiring yang dane Gusti Ayu beli udah main. Gula di jejang. Ye. Beli udia ngale gula. Kopi. Terus semangan kadang sebagai anak kopi. Kopi semangan jelek sando. Jelek kengke. Awak sing nawang teori ngai kopi ya. Man kengke nang pangnya luung pangnya jalan kopi kengke nang. Masa kita ngaduk ang kopi? Sesayi oren. Kengke. Dek kita ngaduk ang kopi. Oh, kengke. Sino ogen kene ngaduk ang. Nak mulo gitu nang ngaduk ang kopi kengke cara beli ya. Rubah cara. Aman kengke pangnya jalan. Sino nengel. Cangkirane kene ngaduk ang. Oh gitu. Jan. Oh jalan yang gitu. Nak jadi kalau jumun yang dia nang beli kopi ke tiang ngaduk pang jalan. Tenan ah. Terus ayo yang pamit bos-bos pasang ngarian karakan duene. Sedangin. Sakiwalo dah mekelon habina. Inge, malih di bos malih di tiang tangkir mriki. Kumusuah. Nget yang tan mekelo. Jadi sesukat adanya beli murah dini. Ada hanya bakal ajak setato bakal metimbang mirasa. Sakiwalo. Jadi bilang semua setato bakal anggap ingat. Sebilang peteng setato bakat dia. Mudu tuh punya bakat tantangan pesan. Pemekasannya jani. Kati subot tengai. Konin masih beli murah ada teko. Paling melah. Sambilan nyantos beli murah. Dini dogen subo bakal. Sambilan ngerisekan kesamanannya dini.